uyu munsi uramutse ukoze urutonde rw'ibibazo bikomeye byugarije iyi si, ushobora kutagera kuri nimero ya 3 utaragera ku ndwara z'ibyorezo, zaba izandura cyangwa izitandura. Izandura kandi ziterwa n'udukoko nizo ndwara zihangayikishije abantu kuva babaho kugeza mu gihe kizaza. Ubushita, ibicurane, Ebola, zose zisa n'indwara zituruka ahantu utamenya, zigahindisha isi yose umushyitsi. Mu mwaka wa 2018 abantu miliyoni 70 bari baramaze kwandura sida kuva yavumburwa. Muri bo miliyoni 40 yarabahitanye. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Abantu bavutse nyuma y'umwaka w'1980 ntabwo bigeze baba mu isi itarimo sida. Iyi ndwara idakingirwa ntivurwe yageze mu bantu ite ivuye he? Iki ni icyorezo giterwa n'agakoko bise le virus de l'immunodéficience humaine. Deficience ni ururimi rw'igifaransa, mu kinyarwanda bisobanura kugabanuka cyangwa se kubura kw'ikintu runaka. Immunodéficience humvikanamo immunité. Immunité ni ubudahangarwa. Agakoko ka immunodéficience ku bantu rero ni agakoko gakuraho cyangwa se kagabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Aka gakoko kavuye he? Umuntu wa mbere kafashe yagakuye he? Ni gute kagiye gakwirakwira mu bantu kugeza gakwiriye isi yose? Abantu miliyoni 70 bakakandura, miliyoni 40 kakabica, abandi miliyoni 30 uyu munsi bakaba bakigafite. Iki cyorezo ko cyagaragaye bwa mbere mu 1981, agakoko kagitera kavutse ryari mu by'ukuri? Tubahaye ikaze. Abantu bose bafite agakoko gatera sida bari ku isi ndetse n'abapfuye bazize icyo cyorezo bose hamwe uko ari miliyoni 70 bigeze guhuza amaraso cyangwa se utunyangingo tw'umubiri. Bose bagize aho bahurira, nta bundi buryo byanyuzemo butari uko umwe yaragiye yanduza undi, undi akanduza undi, gutyo kugeza agakoko gakwiriye isi yose. Uko niko indwara z'ibyorezo zandura zikwira hose. Abayirwaye bose baba bafitanye ihuriro. Ariko ninde warwaye iyi ndwara bwa mbere? Mu mwaka wa 2018 abantu miliyoni 1,700,000 ku isi yose binjiwemo n'agakoko gatera sida. Aba ni abashya batari bafite aka gakoko mu 2017. Ku munsi nk'uyu turiho ariko mu cyumweru gitaha, abana b'abakobwa b'abangavu n'abagore bose hamwe bagera ku 600,000 ku isi yose bazaba banduye agakoko gatera sida. Ni imibare y'ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida. Mu mwaka wa 2011 69% by'abantu bari bafite agakoko gatera sida ku isi yose bari abanyafurika bo muri aka gace dutuyemo, Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu 2011 70% by'abantu bose bishwe na sida bari abanyafurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Dore uko ibi byose byatangiye. Mu 1981 mu gice cy'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hadutse indwara ishya itarizwi. Abantu ba mbere bafashwe n'iyi ndwara bari abagabo baryamana n'abandi bagabo. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 4 mu 1981 nibwo umuntu wa mbere yasanganywe iyi ndwara itarizwi icyo gihe. Yitwaga Ken Horn. Yari umuturage wo mu mujyi wa San Francisco muri California. Iki gihe iyi ndwara bayitaga kanseri y'abantu baryamana nabo bafite ibitsina bimwe. Bayitaga GRID, Gay Related Immune Deficiency. Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe gucunga no gukurikirana ibyorezo nacyo cyemeje aya makuru y'uko iyi yari kanseri ifata abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe. Iki gihe GRID yari izina buri wese yumvaga agasesura umeza. Byari nk'uko bigenda uyu munsi y'abantu bumvise Ebola. Ubushakashatsi bwahise bukorwa biza kwemezwa ko iyi ndwara iterwa n'agakoko. Igitekerezo cy'uko yari kanseri y'abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe cyatangiye gucika intege bimaze kugaragara ko iyi ndwara yageze no mu bakora akazi ko kwicuruza ndetse n'abakoreshaga ibiyobyabwenge bakoresheje inshinge bitera. Abantu bamwe bahise batangira gutekereza ko iyi ngiyi ari indwara ishobora gufata uwo ari we wese. Abahanga mu by'ubuzima bari bamaze kumenya ko ari indwara iterwa n'agakoko kinjira mu mubiri w'umuntu
kagaca intege utunyangingo twose dushinzwe kurinda abantu indwara, maze indwara yose ifasha umubiri winjiwemo n'ako gakoko ikawuzahaza kugeza apfuye. Iki gihe nta handi iyi ndwara yari yaragaragaye usibye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Bidatinze umuntu wa mbere ufite iyo ndwara yahise agaragara no mu Burayi, mu Bubiligi. Mu 1982 mu Bubiligi ahitwa Anvers, umuganga witwa Peter Karel Piot niwe wapimye umurwayi amusangamo indwara nyinshi. Arebye ubudahangarwa bw'umubiri we asanga bisa naho ntabwo asigaranye. Yasanze abasirikare b'umubiri we ntacyo bakimumariye, bisa naho barangaye neza ku buryo buri karwara kamuzahaza. Muri make uyu murwayi yamusanganye ibimenyetso bimeze neza nk'ibyo yasomaga mu binyamakuru by'uko muri Amerika hadutse indwara ifata gutyo. Mu kigo cy'ubuvuzi n'ubushakashatsi cya Anvers twatangiye kuhabona abarwayi benshi bafite iyo ndwara, ariko bose babaga ari Abanyafurika. Abenshi mu bo twasanganaga ibyo bimenyetso babaga ari Abanyafurika batuye i Burayi kurusha Abanyaburayi kavukire. Aba bose bagiye bapfa bazize uruhurirane rw'indwara zahawe icyuho no gucika intege ku mubiri. Ntabwo byumvikana neza. Yari indwara yagaragaye mu Burayi ariko irwawe n'Abanyafurika babaho ngaho mu Burayi. Nk'aho ibi ngibi bidahagije, abenshi mu Banyafurika babaga i Burayi bari bafite iyo ndwara baturukaga i Kinshasa, umurwa mukuru w'icyari Zaire icyo gihe. Peter Piot, wa muganga wo mu Bubiligi, yahise afata icyemezo cyo kujya muri Zaire ngo arebe niba icyo cyorezo gihari, kikaba cyarazanywe n'umwe mu bazayirwa wacyuriranye indege akakijyana mu Bubiligi. Yateze indege imujyana i Kinshasa. Akinjira mu bitaro bya Mama Yemo i Kinshasa, yahise abona ko ibitaro byuzuye abantu bafite indwara ya sida. Abagore nibo bari benshi kurusha abagabo. Hari mu 1983. Mu minsi mike yamaze, ubwe yipimiye abantu barenga 10 bafite agakoko gatera sida. Ikimenyetso cyagaragazaga ko muri Zaire y'icyo gihe iki cyorezo cyari cyarahageze kera mbere yuko kigaragara bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ntabwo yari afite ubushobozi bwo kumenya igihe cyahaziye. Icyo yari azi neza ni uko hazaza mu birebana n'ubuzima bw'abantu hatari hameze neza. Naratuje ninjiza umwuka uhagije mu bihaha, ndangije ndavuga nti iki ni icyorezo gifata abantu bose hatitawe ku buryo bahuzamo ibitsina. Nahise menya ko mu birebana n'ubuzima ejo hazaza atari heza. Ibinyamakuru byandika inkuru z'ubuzima byo byakomezaga kwandika ko ari indwara y'abaryamana n'abo bafite ibitsina bimwe. Abandi bakavuga ko ari indwara yavuye mu ngingo zanduye abantu batewe. Umubare w'abaziriye indwara wo ntabwo warekeragaho kuzamuka. Ibi birumvikana cyane kubera ko abantu bose banduye sida kuri iyi si bafite aho bagiye bahurira. Amaraso yabo yagize aho ahurira uko byagenda kose. Tekereza amateka y'umugabane wa Afurika abaye ariyo yaciye inzira yo kuvuka no gukwirakwira kw'icyorezo cya sida ku isi. Tekereza agakoko ka sida kabaye karavutse kera cyane kurusha uko tubitekereza. Tekereza gukoronizwa k'umugabane wa Afurika bibaye ari byo soko yo gukwirakwira kw'agakoko gatera sida mu isi. Hari umuganga w'Umubiligi witwa Dirk Tervuren yatekerezaga ko ibi ngibi navugaga byose ari byo. Yatekerezaga ko kuba sida yaragaragaye bwa mbere mu 1981 mu Bubiligi, ikahagaragara mu 1982 ikagaragara mu Banyekongo. Dr Peter yajya Kinshasa akasanga abantu benshi bafite aka gakoko ndetse n'abarwayi benshi bafite sida. Yahise atekereza ko aka gakoko gafite inkomoko mu isano iri hagati ya Kongo n'Ububiligi. Cyane cyane yatekerezaga ko gafite inkomoko muri Kongo. Mwibuke Kongo n'Ububiligi bafitanye amateka. Yahise atekereza ko niba aka gakoko karabonetse mu 1981 ubwo muri Zaire kahageze mbere yaho. Mu myaka irenga 80 mbere y'uko aka gakoko gatera sida kavumburwa, Kongo yari koronijwe n'Ububiligi. Ibi byose byari inzira ishobora kugaragaza inkomoko y'aka gakoko. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi ni ibihugu bibiri bihujwe n'inkuru y'akababaro. Iyi nkuru y'akababaro ni ibitsa urufunguzo rw'ivuka n'ikwirakwira ry'icyorezo cya sida mu isi yose.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite kilometero kare miliyoni 2,345. uyu mubare iyo ugabanije 92 ubona ubuso bw'u Rwanda, bivuze ko Kongo ari za Rwanda 92 zegeranye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingana n'uburayi bw'uburengerazuba. Mu mpera z'umwaka w'1884 ibihugu by'ibihangange by'uburayi byigabanije umugabane wa Afurika mu nama y'iswi ya Berlin. Umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri iki gihe yahawe Kongo apana nk'Ububirigi, ahubwo cyari igihugu cye ku giti cye nka Leopold ngo agikoreshe icyo ashaka. Iki gihe Leopold wa kabiri yisanze afite ubutaka bukubye igihugu cy'inshuro 70 mu bunini. Iki gihugu cye yahise acyita Etat indépendant du Congo, leta yigenga ya Kongo. Abamisiyoneri b'Ababirigi bahise baza muri iki gihugu cy'umwami wabo, baza kuhakwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Gikristo. Haje n'abandi Babirigi baje koroshya ubuhahirane. Aba babanje kwica inzovu nyinshi bazikuraho amahembe bajyana i Burayi, batema amashyamba yari yuzuyemo ibiti by'agaciro. Intego y'ingenzi y'umwami w'Ububirigi muri Kongo nibyo bari barise mission civilisatrice, kwigisha imibereho igezweho abirabura bo muri Kongo b'inkandagira bitabo. Hari hagamijwe kubigisha Imana iba ahantu hitwa mu ijuru, bakigishwa gusoma no kwandika, bakigishwa ko igihugu gifite uko kibaho n'uko kiyoborwa, bakigishwa ko hari ibintu biribwa n'ibitaribwa. Gusa icyakozwe cyane kurusha ibi byose ni ugusarura umutungo kamere wari wuzuye iki gihugu ukajyanwa i Burayi. Hubatswe umuhanda wa gari ya moshi wo gutwara ubwo butunzi bwose kugera ku nyanja ya Atlantique. Uyu muhanda nawo kubaka byatwaye ubuzima bw'abanyekongo babarirwa mu bihumbi. Ikinyejana cya 19 cyarangiye ubuzima bw'abanyekongo buri mu mwijima. Uzamenya nusoma igitabo cy'umwongereza witwa Joseph Conrad, uze kugishakisha cyitwa Heart of Darkness. Yari leta ya Kongo yigenga ariko yubakiye ku bucakara. Shikote yari inkoni imeze nk'ikinyafu ariko ikaba ikozwe mu ruhu rw'imvubu nkuru cyangwa se inkura. Iyi niyo yakubitwaga abanyekongo bagerageje kubaza ibibazo ku mirimo y'agahato bakoreshwaga. Muri iki gihe ni nabwo hakozwe ibikorwa mwasomye mu bitabo by'amateka, aho bamwe mu banyekongo bacibwaga ibiganza kubera ko bakoze amakosa runaka. Ibi bikorwa by'iyicarubozo byagiye bimenyekana, biza kugera mu Burayi, bituma abaturage batangira kubinegura. Maze umwami Leopold wa kabiri yisanga nta mahitamo afite usibye guha Kongo leta y'Ububirigi hari mu 1908. Nubwo ibikorwa byabayeho hagati ya Kongo na leta y'Ububirigi, uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububirigi biracyitana ibihugu by'inshuti. Kugeza mu 1967 mu murwa mukuru Kinshasa hari ikibumbano cy'umwami Leopold wa kabiri cyaje gukurwaho ubwo mu 1967 Perezida Mobutu yatangiraga ibikorwa byo gukura muri Kongo ibintu byose bifitanye isano n'ubukoloni. Muri ibi bikorwa ni nabwo Kongo yahindutse Zaire. Uyu munsi iki kibumbano kibitse mu nzu ndangamurage z'ibikorwa by'abakoloni i Kinshasa. Kuva Kongo yabona ubwigenge ntabwo ari igihe kinini yagize umutuzo usesuye. Mu murwa mukuru Kinshasa uherereye ku nkengero z'uruzi rwa Kongo, abantu ba mbere bafite agakoko gatera sida bahagaragaye mu myaka y'1960, hakibura imyaka 20 ngo umuntu wa mbere urwaye iyi ndwara agaragare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amateka yiganjemo intambara muri iki gihugu yaba ariyo yafashije iki cyorezo kubona inzira kikagera mu murwa mukuru, cyangwa muri uyu murwa mukuru ni naho gikomoka. Kuva mu myaka y'1940 muri Kongo y'icyo gihe habaga ibitaro by'Ababirigi, hagatangwa serivisi z'ubuvuzi. Icyo gihe iyo umuntu yapfaga aguye mu bitaro akazira indwara itamenyekanye, abaganga b'abazungu bafataga tumwe mu tunyangingo tw'umubiri we bakatubika mu byitwa parafine. Parafine ni bimwe mu bisigazwa bya peteroli biba bimeze nka plastike bikorwamo za buji cyangwa se bigakoreshwa mu gufunika impapuro ngo zitinjiramo amazi. Aba baganga rero bafataga tumwe mu tunyangingo tw'umuntu wapfuye bakatubika muri za parafine kugira ngo mu myaka myinshi izakurikiraho utwo tunyangingo tuzakorweho ubushakashatsi. Utunyangingo tubitswe muri parafine tuba dushobora kubikwa iteka ryose tutaragira ikibazo.
ntabwo tubaho iteka ryose gusa, ahubwo n'udukoko tuturimo natwo tubaho iteka ryose. ngiyi impamvu yatumye Dr Dirk Teyven asubira i Kinshasa. Muri kaminuza ya Kinshasa harimo ishami rishinzwe ubushakashatsi ku dukoko dutera indwara n'imibereho y'umubiri w'umuntu, anatomopathology. Muri iki gihe niho hari harabitswe utunyangingo tw'imibiri y'abantu bapfuye kuva mu myaka ya mbere y'1960. Dr Teyven yagiye gushaka utu tunyangingo kugira ngo dupimwe harebwe niba hari utwo basangamo sida, barebe igihe nyiratwo yapfiriye, bahita bamenya ngo mu mwaka uyu n'uyu icyorezo cya sida cyabaga. Iki ni igikorwa kirimo inyungu nyinshi cyane, ko tuzarushaho kumenya ibisigazwa by'aka gakoko cyabayeho mu myaka ya kera, niko tuzamenya uko agakoko kagiye gahindagurika uko imyaka yagiye ishira. Ibi bifite akamaro kanini mu birebana no gukora inkingo. Hari ibigo bikomeye mu gukora imiti bitakaza amafaranga menshi mu gushakisha udukoko twa kera, nyamara ushobora gusanga agakoko kavuyemo sida kari hano turi. Mu tunyangingo tw'abanyekongo bapfuye babashije kubonamo utw'abantu 3 twarimo sida. Ni abantu bapfuye mu 1960. Aha byari bimaze kwemezwa bidasubirwaho ko mu 1960 ubwo nta muntu n'umwe ku isi wari uzi sida icyo ari cyo, hari abantu 3 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bayirwaye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umugabo umwe uri mu bakoze ubu bushakashatsi bwo kumenya inkomoko y'agakoko gatera sida, Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfumu. Uyu ari mu bantu bavumbuye icyorezo cya Ebola. Ubayobora ikigo cya leta ya Kongo gishinzwe ubushakashatsi mu buvuzi. Ubuzima bwe bwose yabuhariye gukora ubushakashatsi ku ndwara ziterwa n'udukoko. Professeur Muyembe ari mu bagize uruhare mu kuvumbura utu tunyangingo tw'abantu 3 bari bafite agakoko gatera sida mu 1960. Agakoko gatera sida kimwe n'utundi dukoko twose dutera indwara dukura kandi tukororoka nk'igiti. Hari urubuto rumwe ruterwa rukamera rugakura rwagera hejuru rukagaba amashami. Agakoko gatera sida nako kavuye ahantu tutaramenya, kinjira mu muntu umwe, agahundi nawe agahundi karinda kagera mu bantu miliyoni 70 ku isi yose. Mu 1960 hagomba kuba hari amagana y'abantu bari barwaye sida batemberaga mu mihanda ya Kinshasa nta muntu ubizi. Umwaka wa 1960 benshi mwarabyize ko wabaye umwaka w'intangiriro y'ubuzima bushya bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe iki gihugu kizizaga ubwigenge, sida yari irimo imunga ubuzima bwa bamwe mu babyinaga intsinzi y'ubwigenge mu mihanda ya Kinshasa. Niba hari abantu 3 byemejwe ko bari bafite aka gakoko mu 1960, bivuze ko Kinshasa ishobora kuba yari irimo amagana cyangwa se ibihumbi by'abantu bari bafite iyi ndwara. Nta muntu wari uyizi, bivuze ko nta muntu wayirindaga. Nyuma gato y'ubwigenge bwa Kongo, igihugu cyahise kinjira mu bihe by'amakimbirane by'igihe kirekire. Uburyo igihugu cyari cyubatse mu birebana n'imibanire bwahise butangira gusenyuka kubera ko abantu batangiye guhunga. Muri izi mvururu z'igihe kirekire hatangiye kwaduka indwara nyinshi ziterwa n'udukoko. Ubuvuzi ntacyo bwashoboraga kuzikoraho kubera ko hari mu ntambara. Sida yatangiye kumenyekana mu myaka y'1980. Gusa uyu munsi dufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko iki cyorezo cyari cyaramaze gukwirakwira mu myaka y'1950 1960. Muri iyo myaka Kinshasa yari irimo abantu benshi banduye sida. Ni Professeur Michael Worobi, ni impuguke mu birebana no kororoka kw'ibyorezo, yigisha muri kaminuza ya Arizona. Mwibuke mu 1983 nibwo Peter Piot yabonye abarwayi ba mbere bafite agakoko ka sida mu bitaro bya Mama Yemo i Kinshasa. Yari indwara imaze ibinyacumi by'imyaka abantu bayigendana batanazi kwibaho. Niba abantu baratangiye kurwara sida mu 1960, ubwo bagomba kuba barayanduye mbere y'uyu mwaka. Ariko se bari barayikuye? Muri Philadelphia, Professeur Beatrice Rane azi cyane uburyo udukoko dutera indwara twinjira mu bantu. Anatekereza ko aza ahantu umuntu wa mbere yakuye agakoko gatera sida, VIH. Twatekereje gusubiza ibihe inyuma ngo tumenye mu by'ukuri aho aka gakoko kavuye.
twatangiye dushakisha ibimenyetso bikaranga. Kumenya ibiranga agakoko gatera sida bisaba kukagereranya n'ababyeyi bako ba hafi. Ikintu cya mbere twatekereje cyari ugushakira mu dukoko dukunda kwibasira inguge. Agakoko ka mbere twabonye gafitanye isano n'agatera sida kari agakoko kaba muri bumwe mu bwoko bw'inguge. Hari ubushakashatsi bwakozwe na OMS buza kwerekana ko muri Afurika kurya inguge cyangwa se inyamaswa zijya kumera nkatwe zirimo inkende n'ingagi n'ibitera ari imwe mu nzira za bugufi zituma udukoko dutera indwara nyinshi zica tugera mu bantu. Mu nguge niyo nzira Ebola yanyuzemo igera mu bantu kimwe na VIH. Birahagije ko umuntu abaga inguge afite igikomere ku mubiri we, hakagira agakoko kayivamo kakinjira muri cya gikomere, bikaba birarangiye, kakaba kageze mu bantu. Uku kwimuka kw'agakoko gatera indwara kava mu nyamaswa y'igasozi kajya mu muntu byitwa zoonoze. Ariko ni hehe bishobora kuba byarabereye? Ni uwuhe muntu kuri iyi si wabaze cyangwa se wagize ibyo akorana n'inguge ikamutera agakoko maze nawe akakatuzanira? Mu majyaruguru y'uruzi rwa Kongo hari amashyamba acumbikiye inguge nyinshi zo mu moko atandukanye. Ni amashyamba ava ku nyanja Atlantique akagera muri Afurika y'Uburasirazuba. Umunsi umwe umuntu wahigaga muri aya mashyamba yanduye agakoko gatera sida, hanyuma nawe agakwiza mu mibiri y'abantu miliyoni 70 ku isi. Agakoko gatera sida ku bantu gakomoka ku gakoko kitwa SIV, Simian Immunodeficiency Virus, gakunda kwibasira inguge. Hari abashakashatsi mu birebana n'uburyo ibyorezo bikwirakwira bagiye muri aya mashyamba gushakisha inguge ngo bazipime barebe niba mu dukoko bazisangamo hari akaba karakomotsweho na VIH itera sida. Kubera ko bigoye gufata inguge ngo bayifate amaraso, babashije kubona umwanda witumwe n'inguge abari wo batwara, barawupima ngo barebe niba bawusangamo VIS, Virus d'Immunodeficience Simienne. Mu gupima uyu mwanda w'inguge, aba bashakashatsi bashakaga kureba agakoko basanga mu nguge kenda gusa n'agatera sida. Aka niko bagombaga kwemeza ko ari sekuru w'aka gakoko gatera sida, VIH. Kuri wa mwanda w'inguge batoye mu ishyamba, ariko ikimara kuwituma muri ako kanya banditseho ahantu bawukuye neza kugira ngo bamenye agace bishoboka ko inguge yatuzaniye sida yabagamo, bitewe n'uko ziriya nyamaswa ntabwo zikunda kwimuka. Ishobora kuba ahantu mu binyacumi by'imyaka bitewe n'imipaka karemano nk'imigezi izibuza guhunga, binatewe ariko n'uko abantu bazihiga bityo zigahitamo gutura aho zibonye umutekano mu gihe kirekire. Ku bw'iyo mpamvu ahavumbuwe VIS bisobanuye ko hashobora kuba ariho sida yatangiriye. Uyu mwanda w'inguge bawusanzemo VIS, agakoko gasenya ubudahangarwa bw'umubiri w'inguge. Uyu mwanda bawukuye muri Cameroon ku birometero 1000 uvuye Kinshasa, bivuze ko bishoboka ko inguge ya mbere yanduje umuntu agakoko gatera sida yamwandurije ku birometero 1000 uvuye Kinshasa. Bagasanze ku nkombe z'umugezi witwa Sanga, ni mu majyepfo ya Cameroon. Ni gute agakoko gatera sida kaba karinjiye mu muntu mu ishyamba riri muri Cameroon ku birometero 1000 uvuye Kinshasa kakaza kugera mu mujyi wa Kinshasa, bakakabona mu 1983? Ubundi kamwinjiyemo mu buhe mwaka? Aka gakoko kavuye mu mashyamba gate kakaza kugera mu mujyi? Tekereza agakoko gatera sida kabaye karageze mu muntu kera cyane kurusha uko tubitekereza. Ubwoko bw'agakoko gatera sida kari mu mibiri y'abantu Kinshasa mu 1983 butandukanye n'ubwoko bw'agakoko gatera sida kari mu mibiri y'abantu uyu munsi. Hari igisobanuro kimwe cy'ibi nari mvuze. Aka gakoko kagize igihe gihagije cyo kororoka no kubyara no kwihinduranya no gukura no gukwira mu bantu. Iyi ngingo nayo isobanura ko aka gakoko gashobora kuba karavutse kera cyane kurusha uko tubitekereza. Kugira ngo tubyumve neza, reka dukoreshe urugero rw'imikurire y'umubiri w'umuntu.
nzi abantu bifata amafoto bagamije kuyabika ngo barebe uko bazagenda bakura. Arayifotora uyu munsi akayibika, hashira imyaka 5 akazifotora indi, akareba uko umubiri we wahindutse agereranije amafoto. Iyo yafashe uyu munsi niyo yafashe mu myaka 5. Wifotoye uyu munsi ukazongera kwifotora mu myaka 5 igiye kuza, warangiza ukagereranya ibipimo by'uburebure n'umubyibuho wari ufite mu myaka 5 ishize n'ibyo ufite uyu munsi, uba ushobora kumenya ngo buri mwaka niyongeraho santimetero n'izi. Nguku uko bafashe agakoko ka VIS basanze mu mwanda w'inguge yo muri Cameroon, bakagapima, bakareba imiterere yako, bakayigereranya n'imiterere y'agakoko gatera sida kariho uyu munsi. Barapimye, bareba uburyo kagiye gakura, bareba uburyo kagiye kiyuburura, bareba uburyo kagiye kihinduranya. Bakurikije imiterere y'agakoko gatera sida uyu munsi, bayigereranyije n'imiterere y'agakoko basanze mu nguge n'ubushobozi gafite bwo kwihinduranya, basanze nibura karatangiye gukwirakwira mu bantu mu mwaka w'1908. Kuva mu 1908 habayeho ibikorwa birimo kuba twarakoronijwe, ariko mu bazungu bose bari muri Afurika nta wigeze amenya ko hari indwara yitwa sida yari mu bantu. Kuri iyi si nta mugabane wisanze utegetswe guhangana n'indwara ziterwa n'udukoko z'ibyorezo nk'umugabane wa Afurika. Bitekerezwa ko ubukoloni aribwo bwatumye icyorezo cya sida gikwirakwira. Agace bakuyemo umwanda w'inguge bapimye bakayisangamo agakoko gatera sida mu 1908 kagenzurwaga n'Ubufaransa, ni muri Cameroon. Umuntu wa mbere tutazi winjiwemo n'ako gakoko mu 1908 yari mu gace kagenzurwaga n'Ubufaransa. Abaturage bari batuye ahangaha, Ubufaransa bwari bwarabagize abacakara birirwa bikorera umutungo kamere bwasaruraga mu gice cy'amajyaruguru y'uruzi rwa Kongo kugera muri Cameroon. Bagendaga ibinyacumi by'ibirometero bikoreye, abandi bari mu mashyamba batema basatura ibiti. Benshi barahaguye. VIH icyo gihe yari iherutse kuva mu nguge ikinjira mu muntu, yari ibonye uburyo bwiza bwo gukwirakwira mu bantu. Hagati y'umwaka w'1900 n'1910 abaturage muri aka gace bibasiwe n'indwara y'ibitotsi. Indwara yibasiye amagana y'ibihumbi by'abanyafurika. Iki gihe abakoloni batifuzaga gupfusha abakozi badahembwa, bagombaga kugira icyo bakora kuri iyo ndwara y'ibitotsi yari itangiye kwica abakozi badahembwa. Ubukangurambaga bwo gutanga urukingo bwaratangiye. Abanyafurika bagera ku 9,000 iki gihe barakingiwe. Babatondeshaga umurongo bagafata urushinge rumwe, bakarukura muri umwe bakarutera undi gutyo gutyo. Hano byari bihagije ko mu bantu bakingiwe haba harimo wa wundi winjiwemo n'agakoko gatera sida kavuye mu nguge, bakamutera urushinge, bakamukuramo bakarutera undi. Agakoko kakaba kagiye mu muntu wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, hanyuma igihugu cyose, hanyuma ikindi, hanyuma isi yose. Igishimangira ibi nari mvuze ni uko izi nkingo abazungu bateye aba banyafurika zanatumye hakwirakwira indi ndwara, mburugu. Mbere y'iki gihe iyi ndwara ntabwo yari izwi, gusa niba yarahise ikwira hose ni uko hari abantu bari bayirwaye. Umuntu urwaye mburugu aba afite ugushoboka kwa 400% ko kwandura agakoko gatera sida kubera uburyo umubiri we warangiritse. Kugera mu mwaka w'1930 igice cya Afurika cyari gikoronijwe n'Ubufaransa cyari cyujuje ibisabwa byose ngo agakoko gatera sida gakwirakwire. Abantu babagaho bagenda igihugu cyose kubera imirimo y'agahato. Imirimo y'agahato abantu bashoboraga no gukomerekeramo bakaza guhuza ibikomere, barwara bagaterwa urushinge rumwe. Ikindi nta makuru yari ahari ku ndwara zandurira mu guhuza ibitsina ngo abantu bazirinde. Muri iki gihe ikintu gifite agaciro cyari gikenewe cyari umutungo kamere nk'amabuye y'agaciro, ibiti n'ibindi. Kongo yari ibikizeho.
mu kujya gushaka uwo mutungo kamere rero byarashobokaga ko umucakara umwe ufite sida ayinjiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birangira ihinjiye ityo. Twebwe tuza kubimenya ejo bundi mu 1983. Ukurikije iyi nzira yose tuvuze kuva mu 1908 kugera mu 1981, isi yatakaje igihe kinini itazi ko iki cyorezo kibaho. Ni uburangare bwatumye abantu miliyoni 70 bose bandura aka gakoko. Niba aka gakoko karageze mu muntu wa mbere mu 1908 bikamenyekana mu 1981, birashoboka ko uyu munsi muri twebwe hari abantu bagendana kandi gakoko tuzamenya mu myaka 50 igiye kuza kakazahitana amamiliyaridi y'abantu.